Northeast Dialogue to Mamata. Hello and welcome to Northeast Dialogue of North Window, a dialogue to connect the people of Northeast. Equina Nasigo in Equin, Hamzeriva topics, postmortem report of JIRI Massacre. Have a cine. JIRI Mam the Toki am the live activa, Equigi Todo, Mui Minum Simili Toza, Machinam for Yaudana, Mui Teru, Angang Hum Yauna, Mihatina Hatu Obamatunda, Equigi JIRI to Relda, Hokiba, November Gitang Taramanga, Musum Tang Taragani Panda, Taudarakiva, Haksang Singadugi, Silver Medical College. Post-mortem have the autopsy to report lakre report see ani thok na lakhe report see gi all over national media punamta widely masigi report see publicized or abadina hojik masigi matang de yam hena khangba hitare khoi mayam de hena masi information sing yore yor abu matung da miyam gi live reaction amasung thokriba thodo asi karamba phibam da lakhiba thodo no haibagi matang da khoi khanana bagi tang tu lojabani masigi post-mortem report of JIRI Massacre Hybasida, Abinam election, very much experts in the Oxy, Kunucheri, Ahmed Oxy, Manipur Sakna, Senate journalist, Tamoches Birendra, Tamutam Oxy, Kunucheri. Anisha Bada Sakna, social activists, present all Manipur Muslims organizations, coordinating committee, AMMOCOC, SM Jalal, Uncle Butam, Oxy, Kunucheri, and Arabada Manipugi, Hauzi, Handaki, Toiba, Manipugi crisis, Sida. National media da yamna tatuna ko comment to biriba amasung local media sing so yam chawna contribute to biriba hanagi veteran army officer Col Sapam Santikumar tamu tamu churi ka khumdu churi. Thank you very much. Hambazi iko viewers sing idamakta aina highlight to zaba matam da habatare haukiba ko gi November gi tang tara mga amasung November gi tang tara ga nipan numit ani sida Equigi Mio Taruki Asiba Santi, JIRI to the Tower Kivani. However, JIRI to the Tower Kiva Mio Taruki Asiba Sansi, cookie militants in the Mokoising, say far of Matunda, kidnapped away, the Moise hostage situation of the lake, the Moise Hingna, Tadoka Dramasung, Shina Fangadra, Hydra Miam, the Yam Chown, me Pine Givani, Aduga, Makoisi, Shina Fangivagi, Tankatuni. Yamna Mihatina Micham civilian teruk madu manung da chahi nipan degina tara fogi manung oigene have angang macha ama yauna have tare nupi macha ama amasung nupa macha amaga apikpa angang macha hum garoina na ahal oirba nupi ama amasung nupi ani punna makhoi taruk si yamna mihatina hatuk buge thodok si thokibani aduga makhoi taruk makki photo ama have tare moi hostage situation da lengai maraki photo ama viral orakibasi photo si source NIA investigation ni matungina Jongam News Haidina Kanava Ikogi WhatsApp channel Amada High WhatsApp channel subscriber 1,200 Ikogi 12,000 subscriber labor high WhatsApp channel Sida high photos the viral or Kevin Ahan source Adu Matung the high photos Karai Gilakano Hydra Mayam the Amkana Panaba Masigi fact theory Mayama social media Saituna Puziori Adobo Masigi NIA investigation Matungina Masi Jongam News see 12,000 subscriber labor channel sida high photos viral or kivani adu matungda hauzik high channel si hauzik shut down tawre and investigation matungda live wa from the another turns of event kamai na makhoi myam se hatu khibage apik civilian sing angang sing nupi sing karma film the hat khibage have see the chawrang na makhoi among report among oina nainabagi tanja do di matam gi ikoi gi limitation level ni high haiza draga zo ai chawrak pakhra haizage Quite Mayamna Nugna Topa Havatare, the same among Mubi Minusi, Amade Tozal, Mubi, Chatnarol, Havatare, humanity, young international law, human rights, young Mayam, City, only young Pada, Mubi, public morality, Masiki, young Punam City, young Pakanda, I am the two in Havatare. I am the Ikaining Ayoba, Aduga, Yamna, Live Tiba, Amuba Kalina, Manipugi Puari, the Mutai and Lehoradaba, Adumba Todu Amani. Quite a people among like number Havasi or autopsy report you I can Hana Dipan Havasi, Tatara, Magi, Tatara Shuri, Angang, Mamagi, Matambak, the Pamaga, the Mamagi Kusa, Tara, do not chain of consent, but Angang say, Magi Kuda, no many copy, Aduga, Magi Tabakta Havatare, my Tabaksida, Tang, Hanjin Tinbagi. Mapam lay
ado sini se aina one incident amana in pick up torise ngasai ga angang nupi macha amakhak yawbase hariba nupi macha sida magi mabukta yamna satina sokpagi dakfam dai mangonda bullet injuries multiple bullet injuries lay nongmi maru ka kapi mangonda haibatare ado sumai to dana atop nupi sing ahlaman yaw mayam se skull sima yam kaire loina ayam ba haitare multiple fracture कोकी सरुक सिदा स्कल्स अदुना मकोक से थुगाइबा हाइबतारे मसीमा अदुगा मल्टीपल बुलेट इंजुरीज अमंग लेइबा नोंमै से वानजिन जिन काप मोय म्याम से नोंमै से मल्टीपल बुलेट इंजुरीज लै अदुगा स्टेबिंग हाइबतारे थांगना हजिन हजिन थिनबा थांगना यानबा थिनबगी मसिगी ओइबा इंजुरीज म्याम अमा लै हाइबतारे अदुदगी मिट सी अंगांग सिंगी ओइना एकोगे आइवोल सिंग चोंथोखरबा हाइतारे अदुगा थीबा फंगदबा मांगबा फावबा यावरी मिसिंग आइवोल्स यावरी अदगी डिसलोकेट तोबा ngak की सरुक से ngak का कोका की सरुक से डिसलोकेट तोबा आइजी ngang मतम दे इसा से गुजबम काइको यामना तु चुंगे अदुगा एकोगी mangak ka makoka gi saruk se tokhai tanaba madugi saruk sing yauri habatare aduga thang thin basi mayam thille aduga makok chima loin soe ayamba aduga angang sing angang ani gi oina mamit chi missing dori haitara ai vol sing si amana ama miss tawwa amana ani miss tawwa si yauri aduga nupim sa sida hauju karam atrocities athage bano kang denga magi abdomen l side che mabuki saruk si de am hena shock pagi aduma poching lai overall yengba matamda yamna tanthi ba mong da ot nei daga mi hathina अखोगी इन सिविलियन नमदा नत्रगना अंगांग अमदा नुपी अमदा चटफम थोपा अखोगी दिचतु मदि सिरिबदों न इखुना खंगे तौबतबो हेना कुपना अमु येंगकपा मतमदा मखोजी याम तमतीबो मोंगदा याम तीना मिहा तीना अखोगी इन एन एक्ट ऑफ टेरर हाइबा तारे मदुदा हाथ की हाबसिमदि याम माइक सिंगे आई अहमबजे तमोदे लाक्सगे तमो तमोजो अखोगी सिक्योरिटी फोर्सेस सिंगदा लेरमबनी लेबाक सिगी लॉ एंड ऑर्डर अदुगा लेबाक सिगी डिफेंस के नमते याम चावना कंट्रीब्यूट तौरमनी तमो हाउ डू यू तमो जे पावर पाइरिबा अखोई नोंमै पाइरा कांदा लेबाक ngakna बोहनबा शक्ति सिजिनबा कांगु अदुगी सरुकता यावरमिनी तमो दा खंजनिंग जे सिगी ऑटोप्सी रिपोर्ट सी द मियंग थमगदी करम मेसेज अमा ngसाइगी terrorist singsina pining ibage sini akogi larger audience da manipur gi miam da natragana indian gi miam da karma message ama what they are trying to give masigi mogi axe masi akoina sidagi understand tawdaba various understand tawu yaba yamna ka haitara mathang thole ko mathang tholok pase aina sigi moisi phagraga hakjang phanghe haibagi phangdinga da khoina debate am se tawidana ko adu taw matam sida ai se sida phamme ba ko thangna ba sida phamme ba ai se wangang ba ngamde ba ko wangang ba ngamde habadi wangang ba ngamda dana hujiki photo si yenga hujiki phari ba mi sing gi kan sagi character haitare ko character do aina adu da visualize tawe ba ko visualize tawe ai wam hajage ai da army da lermi आर्मी लेरम मतमसिदा अखोइना कारगिल के वा तोमतुदा आर्मी की जवान अमसी हालगा अखोदी विद ड्यू रेस्पेक्ट मागी रिलीजन तुगी मतुंगिना अदु लास्ट राइट तो अखोइ तौबीबा मोइनबु हाइनि मिलिटेरी ने हाइनि अदुदा मोइगी कंट्री दुना लौ यादे बॉडी से को मोइगी नतेना लौ यादेबा आर्मी नते सिनेबा पाकिस्तान हाइचे अदु अखोइ मोइना लौद्रबनिना लास्ट राइट से तौबीबा को अदुगा अदुनी that was the discipline which I was brought in haitare ko adumane chokol e khoi che adum organization amda lai aduda ngasai gi sigi kanu si do di aina photo do uba matam da di aduda pharam go dori ba mi sing dugi kanu do character haitare ko aduga angang pammi ba nupim cha sina yengi ba mi yeng do ko aduga angang chahi nipan suba amasina yengi ba mi yeng du da adu gi du da ai dum khange ba masigi characters the part of missing characters combined and how they are going to be when execute combined to do no say adu khallu budane ba in ngang ngamdri adu ngamde ba ko aduna sigi sigum basi tom tam da khoin mi tara ma tara kanuna CRPF na hapado adu su fully ka haitara authenticated report la habadu di ai hoji khajadri adu angon habadu di adu mani tara amdi manipur gi nate haiba ko tara amdi manipur gi nate hai adumana khara information khara leiba ko adu now aina haijaga do sini ngasai gi la iba kangbu sigi character se kamai to do no noi pai mi sing se character karma character no sine ba ko aina haiche sida gamen na
Central as well as state government understand tawdabadi moida sida aduda laiba aduda laiba mihat adumaina haliba mising do adudu su de thol su kem de thol pa mira haibisineba ko adu yam fajana clearly ulaba amaneba haibadi it cannot be haibado adu tardi natra hata masana tajaraba pot amaneba aduna ani magna yam munna amabudi khale state government budi khale ko su laibe yade haibaju khale aduga central government na hoji se adu su du thingdri khangdri ko abrogate tawre tawdire khangdri ba aduda leine ba leise aduna ngasida aduda yauri ba mogi group sida yauri ba mogi militant party sidi yam thina nefarious activities that involved to ba drug addict to ba dagi cha da kan sida drug ka se phangdar kan sida ba ko heta mi se kamai hat kan ga khangdabi adum ba tai mong ong gadang khale ba in khan bada and that is my perception haidi number heroine ko macha ba mi se adum heroine se khang phangda ta ga di adu pini adu to hai matam da they do everything high and tai ba ko adum ba oiram gadang khale ba but it's so barbaric the whole world must condemn ko adubu yam thi unfortunately sei da mo adu do laman kumine hai ba su kambu am yauri ba laman kumine na adu kari no ai gyan man ta dre laman kumine ye laman kumine hai mana adu gumba interview do pirak pa tar ga de adu su pura national media da popular channel da ha pai ne ba laman kumine na adu kari no gyan men ta dre si yok sla di ko wa singang ba da kan to re ba kari no hai do si khang tre ba central government as well as state government ado khangdre kari no to do se sei da adu bu aina se thamjaning badi sida yauri ba sida lai ba mayam sing sidi mayam khangbi ga dabadi all over the country and world khangga dabadi moi se they have come up with some different agenda amagi matung na tholopani aduga this kind of act from this side or that side also ko I did condemn to ba suba mi hat sidi on both sides. on both side Okay. or by any party for that matter by any party and it's uncalled. Yes. As in masungum thodo mo thopham thokte and again masi retaliatory act ni hai taraga di madun answer mo rivera and adugi level to justify to godo rivera sini uncle Jalal mo laksake ekoi tamono so heavy re uncle ekoi gi magi autopsy report se pire easy ekoi from the last few days numi kharani is the autopsy report matang pire ngasai apik pangang langam ba hari basi magi makhudu no mai kapaga ngasai gi mai mathabak se thang thille yam tamthi ba hai tare yam tamthi ba dagi level de yam loser ba yam na hangoi ni ngai oi ba hai tare mioi bi lon chat amoina sana bu to roi da ba ekoi gi lichat ni hai tare masi gi film se ado ngasai gi retaliation gi ofum juna tongana thamaka da ekoi gi mi moina ekoi leibak si gi society gi dam ta change chongja ba mi moina ekoi gi kamaina how do you react agi postmortem ki magi autopsy report se la kan da angang sing nupi sing adagi angang macha sing nupi mcha ga da suma yam ta tin wot ki nei ge ba se autopsy report se gi ku thu da khang pa matam da kamai react to khoi gi miraj masi khoi gi angang taruk si gi matang da dead body phangba numitu da khoi myam da fill tau ki ba adumak hojiki autopsy report sida khoi myam da fill tau ki ba numak thore hai ba tare ta angang sing du akhoi gi magi makok ki skull gi saruk kai ba ragi makok tangkhai ma yarom da ba ragi mamit pai thok ba ragi mabukta stabbing to ba bullet injuries ragi makhal kya gi angang sing du da yenghai da ba uhai da ba adumba that kind of atrocities se mi amada yengbada waba yengba ngamdaba madugi nungai taba si kyamuk yamna nungai taba pain si phawba ge ta akhoi gi wahi na phongdok pa ngambagi wangmada nungai taba phawba adugi malem da yamna tagna thokpa pak thoktaba mioi ba khunai da shumba makhal gi thong se pak thoktaba adugumba akhoi sa jungle la leiba sa makhal lamana tawba adumba terror act makhal lamani haina sumaina ai masi kano se level se sumaina ai level tawningi aduga haujik maduta akhoina uriba madugi nungai taba singdo madu atopana tawba nate mi na tawrini mi na mi da tawrini masai sida akhoina yengba yaba mi yengsi
mi hatliba singduna moigi objective natraga moigi motive si karino angang singdu hatlaga moina piningi ba message se society da piningi ba message si karino moisi aduk yamna tamthiba mi nataba jangan da leiba sha kanglup ama khakne na mayam da display tongning bai waro adu maina moi expose tongning bai wara akhoi se top top ba sha makhalam khakni khoi se no expose tongning bagi wara ba yes mioi ba da pen da ba nungai ta ba chumbalan bai wa tonga na thamaga thui ba violence ge manung da tongan ba pen da ba nungai ta ba pen me amum khakti both communities da lerang mane ba both communities da natte direct hakthing na conflict si da leiri ba du ma community si ta natana lamdam si da leiri ba du ba mioi punama akhoi thoi ba violence si da gi akhoi suffer tori bani loina mak awa nangi mi hiram amada natraga hiram amada natraga hiram amada even akhoi pangan community si phawa community ani sigi akhoi thoi ba violence sigi manung sire sida angak pa makhalge pressure phangi bani nakalam romda community ani sigi chaifu khang wala bani phawa hainari bani madu akhoi yamna cautiously akhoi masi tolerate tori bani akhoi khangi bani akhoi masi kano tori bani kari gino hai kanda sida thoi ba violence sida exaggerate to goda ba anau ba amuka nungai na da ba pena da ba adumba situation lakada ba adugumba mayam do madu avoid to rakanda akhui leiri ba sigi nungai da ba violence masi nung madi akhui mioi ba ngaktani akhui matam khara akhui matam sangna hingminrak pasu yauri matam khara hingminrak pasu yauri natragana akhui malem gi oina chatnari ba adugumba mioi ba ge hak amusung mioi ba ge ain gi makhada masigi wakhai rol ma la kanda akhoi se mioi ba masen gi oi ba adumba wakhai rol ma pura kana tangdu leita ba adumba khunai ma khak amu halakhini hai ba gi thaja ba adugi confidence da akhoi yenga ga masi leiri bani loina na nakal khoing makta akhoi shanti paujel pidana ngami bangkhai akhoi gi leiri ba situation se calm down tawna na ba aduga akhoi anau ba akhoi gi shanti gi adumba warosen na lakna ba maikai da akhoi lakpiu haidana akhoi haijaraga live ne adu sigi sigumba makhal ge mihat mipun sidi akhoi khang ba ngamde bu amtina bende openly akhoi adum hairi sini adum haigani masidi aduga akhoi maruoina kuki gi chili now singi maraktagi ga masi akhoi revenge niga hairak pa taragadi maduna amukai hena sathiba malem sida leiriba mioiba khunai gi mathakta tauba crime amakhak yamna phajana coal mine da conspiracy da phajana masi wakhal khalaba matungda tauba maduna bakhoi gi asengba maram chatto malem gi miyam to uthok chaba that kind of situation amakhak miyam do uthor poina thoi adum badaga revenge ni ga inaga haire iba leader sing to de aduti kano da mioi ba marakta hingadam nate aduti adum mioi sing to de sidi maitai kuki gi mi singna hat po erasu kuki gi leriba adugumba body me am chena masidi shumba makhal gi mihat bi pun shumba makhal gi crime sigi mayokta yamna akan ba voice ta mase condemn to raga thorakpham thokpani thorakadamni makoina tasengna na akhoi gi mioi bagi humanity haiba pot sire sida makoina submission leiba taragadi thorakadamni makoina nakalla morom da haining ngani akhoi gi missing show maitai singna hat khiba lei haining ngani yes kuki gi missing show handaki violence gi manungda maitai singna hatpada sikhi aduga maitai gi mioi sing show kuki na hatpada sikhi madu atopa akhoi story amane madugi potuga haujiki hariba angang ahum amsung nupi ahum da sangdam naba yaba natraga wahina represent tawba yaba wahina phongdokpa yaba gi wangmada wahina phongdokpa ngamaroi da changda
tamthina tawkhriba crime se masiga changdam na ya ba du ma thok ama fowa leite na du mai na khoi haini mayok na bada thingna bada sinakhiba hanakhiba adagi lekhidaba mhyam yawe ba madu akhoi madudi akhoi yes nupi amasung angang de akhoi reservation tawgadamni masumaina tawpham thokte haibadi yai aduga haujiki hairiba du maina fajana hingnaga pharaga pukhra matungda mioi singduda angang singduda marol thoktriba mirol tadriba karino sangsar si karino haiba khangdriba angang singdudaga adukumbagi thakta yauna crime tawgani haiba adukumbagi wakhalon dunagadi moina ningiba pandam gado never impossible madugi concept tunagadi malem gi mamang da thora ga makhoi na ga tawni ga khalude hingsa ye tambagi adum bagi wakhalon dudi never adu mai pawe adu mai wakhalon duna ga di mai pawe akhoina yengba yai gaza da palestine gi adugumba freedom fighters hamas haiba group tuna akhoi hostage fazal laga thami mi sani yankai shohum gi mya da fazal laga thami angang sing su yawi mama su yawi kari su yawi ado makhoi sing do fazal laga thamba nakal amuram dana adumba mioi sing do pha khre na israel na gaza si da khoi gi kapsal lakpa missile kapsal lakpa keno myam je nongmai rocket mayam sina akhoi gi gaza gi angang myam kha tumna shiraba adugi matam tu da Palestine freedom fighters sing duna angang moina phajal thamiba angang ama khakta puthora aga persecute tawkhibro execute tawkhibro simbale mi miyam na sakhini tawbra ba tawnati haba ai khoi gi angang sing do Israel gi lanmi na nongoi caption dana bomb caption re khoi gi angang kaya hatle angang kaya chaba phanghandre yum kaya mang tagale moi phajal thamiba angang sing cha hatoke na persecute tawbra ba the hostage deal to naba matamda angang sing du nupi sing du puthora aga sinnaba kanda lan marakta moigi tek kairaba yum aduga building sing du gi marakta uful unai marakta reida mi sing du sinnaba kanda sinnarei be Israel gi atumba keno sing do Hamas gi keno da leiruba hostage wena leiruba sing du na thora kanda Hamas na makhoi da tawrakpa adumba mioi be gi minung si gi treatment do international media gi mamang da phongtora aga angakpa woikhriba du neba makhoi gi mi myam ma tora tuna shira fawda makhoi adugi principle du nga aga makhoi gi makhut challaga thamba hose sing do hat khideba okay ana hauji ki shishu jairol da kuki gi adugomba nupi yama mihathina hat leba masi gi ekse masi akhoi condemn taweba masi so akhoi condemn taweba ado maduda mi hakhiba mioi sing do maduda hairiba adumba mioi sing aduna nupi sing do hatpada chena ba adumba mioi sing dugi mathakta ekhoi laman khumimne na hairaga makhoi thabak si toram bataragadi makhoi si adumba mathona phaba warriors ni mathona phaba makhoi kanglup ki oijara su mathona phaba mioi sing ne logadamne ba maral lejatraba matu sholaba upai leitraba adumba angang amasung nupi sing do pharaga puraga machiet lielaga hatkani haibsidi sidi mi marakta tinba yaba kanglup nate sigi hairiba thogdok tu da senariba du mamioi sing ato aduga masigi thogdok sidaga akhoi atamnanaga kankhalaga ngangbsidi we are very sorry sidi mioi ba khunai marakta sumasi kya tadi kanana tawgusu oirasu ai isana torombor so ai community na torombor so ai kalup na torombor ga so mado mioi bagi principle da no adugudi khoi yate adu ma thong sing duri khoi condemn tawi gaina leibak macha tana nangan ninge habo shumai thamjage okay yam ngai je yamna ekhoi gi ai khon gazalan thambire wafum jima ai ekhoi tamo Birendra da pusin jarake tamo mioi ba khunai na haibetare ngasi any malengi mafam amadagi asigi pause taba matamda masigi autopsy report si yengkanda sugumba angang chai thatara gi angang aduga nupi macha chahi humgi nupi macha chahi amagi angang somaina moi myam se pharaga nupi chahi humpu gi aduga ijam jamba civilian moi taruk se pharaga machet setlaga chagi sugumba mongda tamthina nongmai na multiple
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯨꯂꯦꯠ ꯏꯟꯖꯨꯔꯤꯁ ꯂꯩꯗꯅ ꯊꯥꯡꯅ ꯃꯊꯕꯥꯛꯇ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯁꯔꯨꯛꯁꯤꯡꯗ ꯃꯀꯣꯛꯇ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯊꯤꯟꯖꯤꯟꯗꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯑꯥꯏ ꯕꯣꯜꯁ ꯐꯥꯎꯕ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛꯍꯟꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯋꯦꯁꯇ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯂꯝꯕꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯑꯣꯠ ꯅꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯪꯒꯣꯏ ꯇꯨꯀꯠꯆꯅꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯤꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯡꯆꯥꯏ ꯌꯥꯝꯇꯝꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯜꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯪꯒꯠꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯍꯪꯒꯣꯏꯒꯗꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯇꯨꯀꯠꯆꯒꯗꯧꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯤꯒꯗꯧꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯥꯛꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯔꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯔꯁꯤꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯑꯃ ꯐꯪꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛ ꯑꯣꯐ ꯇꯦꯔꯔꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨ ꯐꯨꯜꯐꯤꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯕꯅꯤ will it serve as a means to get their end kari khandi I don't think so. I as a righteousness human being, as a rational thinking of our society, or as a positive thinker of our society, would like to place few views. Tena I katang thamjage bako. The world is very rapidly changing. Malem prithibi gi chakut pagi khongjel asi aduke matik thuna yang na mana pami ba lambi dugi pandam du phangnana ba chakut lambi da khong thangjin na ba ngaktani prithibi gi lebak sakti leramba lebak kayam su lan haibasina karisu kana ba porakte violence solves no problem haidana khanadana sangjan naramba muknaba khoding ma phawda treaty sandhi ma tawnaraga handokna ki ba ngaktani adu jiribamda thokiba hujiki angang hum yauna miyoi taru haihei daba chinjina su palhi paning daba mawong amakhakta yamna sathiba tamthiba jagat sangsar sida leiriba malem prithibi sida leiriba leiba khudingmaki chakutpa natraga chakuttaba haibadugi wadu tongana tokthoga malem prithibi sida leiriba jati matana till today amata chathakiba nataba sakwatre hariba malem prithibi gi leibak amatana sigumba thawong sidi sukchat chathagi deba handaki jiribam da thokiba thawdok asidagi india government na tasingna kuki ji hangoire chahi nipan malem prithibi si sangsar si taibang pan bisi kari no haiba baw khangjadadana mama gi matha da leiraga mabuk thaktana sangsar si sira haidana leizariba angang du baw yauna adukki matik tamthiba mong da hatkiba punamak singsigi yenga kanda bharat sarkar na kuki haiba jati sida khulai paidana maitai gi mayokta natre ergana sarkar gi mayokta separate administration ta tandana union territory ka tandana sathari basing sigi khallura kanda bharat sarkar si yam ta sengna hangoire makoina chathagi ba thawong asina prithibi gi leiba khudimakna kuki haiba jati si karamba makhal gi miyoi ba kanglup no haiba se handak moina tawthoroki ba thawong asina across the world prithibi gi mafam khudimakta leiba mi sing sine easily define who are the cookies and who are they cookie haiba si karamba kanglup no makoi si karam toba jibno haibado makoina commit tawkiba act to aduna it is easily prithibi gi miyamna irai laina khangbangame makoina taw thorakriba mawong adu makoina ding ngamme haidana akoi say we must not stay back until and unless
we achieve our destination akhogi pantungpam akhogi palepam akhogi pandamsi phangdri bauba akhoi changsin gani akhoi je siyauna sathiba kangbuni noi khangu kaina moina parama tamjaning dana tawe na khalaseba tawrumba tarabasu moina khalibudugi onna tainabada prithvi gi jati khudingmakna makhoi je karama makhal gi miyoibano haibadudi irai laina khangeba makhoi gi mihut oina Mizoram dagi Chief Minister Ramana America daga satana atopa leba country daga satana wa ka ngangurise khallu bada makoina di akoi aduni adani haidana proof tawdana madugi witness pidana makoi support phangna na baidana mafam du da satana wa ngangzero dana mibu themuriye adubu madugi ona taina bada makoi gi mising duna tawthura iba sajat lichat lamchat sajat singdu yengura kanda makoi se sumba mini ko haidana mi singdugi American singi thamoida lehori badudi nganguri ba miduna madugi thakto khangzadeba suma yamna rational thinker ama oiba yam righteousness oiba aduguma misak ama oiragadi ma masamak su heni ikaibam thoeba tasingna handak moina tawrakhiba sidi kanagumba prithvi sida leiba iron Tinadragasu, Saksu, Kenarabasu, Dharma Kenarabasu, Moina Taurakhiba Thong, Sajat Lisat to the Digua, Laibak, Prithvi Sida, Malem Sida Leriba, Mipum Kudimak Namadu, Tintana, Waro, Dobakanam, the Yauromo and Kali. Amadang Lasa, okay, Tamada. Masigi autopsy report, Tamonos Highway, Mampunum Side, Massimi, Vigilon Chetnate, Aduga Yamna, Chokopuna, Magimamishu Masida Tati Haidana. Adu it targeted Tamo, Matang Sida. Masigi paukumze state government amasung central government na kamai na pifam thu ena ta moi yeng de no saida Miraj government of India is also answerable government of Manipur also answerable aina kendra sarkar amasung Manipur sarkar si thokiba thodok siga mari lena na paukum se sarkar animang na pibam thu e haibasi haidring gi mamang ai tentang na kan omtang ai gi observation am ta thamjage ba JIRI Bamsi belongs to Outer Manipur Parliamentary Constituency. Then very recently, Laisram Kamal Babu Kauba Nupama 57 Mountain Division gi complex manung dagi sumain tok na phak re pun gre haibadagi hujipau ba mafam khangdana lady. That area also belongs to Outer Manipur Parliamentary Constituency. Outer Manipur Parliamentary Constituency Chingiba mafam sida thokriba thodok siga mari lenana Outer Manipur Parliamentary Constituency gi kendra manung da leidiba miyam sing sina thagat kiba mihutuna makhoi gi area da makhoi gi mafam da sigom thodok ama thokpa matam da makhoi na thagat kiba Outer Manipur Parliamentary Constituency gi MP duna nga sibau do wa maset amata ngangduna leibase asigi sai sida nungai tabase akhoi se public na nungai tabase dum fil to ba hore Aduga Housing Government of India na as well as Government of Manipur na answerable oibsi kamaino oigeda Constitution haibama laibani law of the land hena lebak sigi di Constitution sina khwaidigi apex body ni sigi makha da ngaktani lerise hari ba sigi makha chida ek si yamna heinous oiba crime barbaric oiba ek sathakriba kangbu se masi irai laina masi moina khangye haindarasu makogi perspective amada makogi finding amada report amada leirabanina hill area da chingi area da aina ma chatneri haibadudi promptly utkadabane masi delete tobam thokteba Government of Manipur as well as state ki machinery mayam ama leiribanina mafam duda Thabak Tauriba Kangbu, Manipur Police, OBI, CRPF, OBI, Madudegidi, Atopa Security Force, Mayama Malay, Lady Singaduna, Makoina Excellency, Lakut Pasi, Delete Tobagi Mahota, Masi, Yamna actively, promptly Masima Tauragadi, Pagadabani, Madugi Potsit Tauroktabanina, Manipur Mayamna Matamdu Daneva, Sagi area Sidani, why this state government as well as the central government, why they are still remaining silent? Yes, of course, some of them have said that the case has been referred to NIA. NIA the report of Dukak Namyam na pain gadabati na teba. Action duneva. NIA the submit report of Gre. Adu itadi Madugi Hagi Madugi Matung in the Tabakse. Promptly
खुद तहनपीरपदुनेब मियामना पामलिसेको अदुगा मोइना होजिक कुकी जिंगसिना का तौरिबसिदी तसेंगना मोइगी मोटो से मोइ मोटो सी मोइना दी यूनियन टेरिटरी और सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हाइरिसे मसिदी मोइना तोथोरेब मओंगसिना दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मखोइसिदी संसार अतोप संसार अमदा लेगदब कांगलुप नेयदना सोइदना अदुम इजीली मोइसिदी डिफाइन तोरमनेन खली अदुगा करिगुम्बदा आइना फिल तौजबा अमा खक्तेंग दिले भारत सरकार की लेरिबा लेबाक सिगी इंडिया की ओइने लेरिबा संविधान सिगी मनुंग सिदा नसागी हाइरिबा कांगबु सिंगसिसु संविधान दुगी मनुंग द लेबा मियोबा ngaktani मखोइना तौरमिबा लम्हेन टुहेनबगी थबकसे मसी तौरुरगदी मदुगी चपचाबो पाखुम अमदी को विदाउट डिले it is to be taken up by both governments as well state government as well as union government se soidina tawgadabaneba masi tawdadana moina tumina leibase that is unfortunate aduga sagi matang sida paningba amakhak lei international criminal court amakhak lei masidi भारत की लेरिबा लॉ ऑफ द लैंड की मनुंग द बिचार तौबगी मथक तबको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से मसिदबो पुखलका न मसिदी सो यामना तमथीबा मियोबगी वाखलो नम चेंदबा रेशनलिटी लेतबा मियोसिंगदुना बिहेव तौकिबा मखोई मखोईगी मवोंग मतौसिंगदु नैनरुरगदिको मसिदी सुंबा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सिदबो पुखलका न मसिदी पाक साउंड मसिन नैनरगा पिबम दोकबा दंडी से मखोगी मथक पीगदबने हैदना आइडे अदुमाइना खले ओके तामो थैंक यू वेरी मच तामोना हुजिकी कमल बाबू की ऑफिस जे पुसला कांदा ई वहंग अमा मु ला हुजि अनो डेवलपमेंट अमा लाइव जी कोटुना पुंग तरागनि थोगी टोटल शटडाउन अमा हाइब तारे हुजिकी लाउथोग्रे से लाउथोग्रिबे टोटल शटडाउन जी मरोइबा मरम जी आर्मीना चथोक चसिनदा मरोइना लेमखोंग एरियादा रेस्ट्रिक्शन तोरपगा मरि लेनरनि आर्मीना चथोक सिन रेस्ट्रिक्शन तोरपजिगा मरि लेनना कोटुना हाइतरे कमिटी ऑन ट्रैवल यूनिटी मसी कुकी कम्युनिटी की कुकी जोग कम्युनिटी की इखोय सोमदा कांपोप साइड लोमदा लेबा कांगुगी ओइना एपेक्स बॉडी मोइना सब तोबगी ओ एपेक्स बॉडी मनी हाइबा तारे मसे एस दे क्लेम मोइना क्लेम तोइ मटुंगिना मेदा रिपोर्टिंग दा आइना तमोदा लाक्सनिंग बसे सिगी वन जे तमो कमाइन उबिगे सिनी मागी शटडाउन जे कमाइन उइ अदो माना पीरिबा मरम जिना कमाइ येंगे ता मोनने मीमा कनो खोगी कैंटोनमेंट लखोलिसे मसे यामना प्लानिंग तौर लखोट पोट अमने बको बिकॉज मसागी मोगी एजेंडा सिदा अखोगी आर्मी एरिया दगी कसु खंगदबा कसु इनोसेंट याम ओइबा कैमता मरी लेनेदबा से को अतुबा म फलो लखलगा मंगलिनेबा अदु वेरी वेल प्लानिंग पुबदी गाड़ी दा हापा पुरम दोइने बको नमजलगा हातंग दा फलोना मी उजिंगा दा थकनो नम पुगी दोइने खंगना जानबा म जुयां याय अदुगा मागी गाड़ी मचासी सोदा दे यो लोसलम याय युम अमदा को मोगी खंगनाबा युम अमदा लोलम बसु याय प्लान तौरगा अदुगा गाड़ी की वैन दु दा हापा पुगिबो ओरमसु याय बको को थांगलगा गाड़ी मचानी ना गाड़ी गुम्बा वैन गुम्बा अदगी कया अदुगुम्बा मनिंगा थकला हंदोगा हापा याबा स्लाइड तौरगा नमधन याबा अदुगुम्बा गाड़ी म ओरमदोइने इन खनबदा को आइगी विजुअलाइज ngabai मारुति वैन का सुयम तौइदना को थाइना टेररिस्ट ने हम सिन किमने थोंसे स्लाइड तौर थकलो इंजन याबी अदुगुम्बा गाड़ी सिन नमदो मालेब को अदो सिजना पोजमतम सि तौर पोजमतम सिदा ngसाइगी अखोइगी मैतेई गा ngसाइगी आर्मी गा हानदे सु मैतेई ने सु खरा आर्मी से किथुक किरुम तौना दुम लेबने को अदो सि अमुक हेंगन बने मोइन प्लान तौरिसे सि अमुक हेना प्लान तौरपनी अदुगा आइगी मोटगी दी आर्मी ना सिगुम तौरपसिदी मोइगी एरिया दा तौरपा को मनुंग दा तौरपन सि मनुंग दा तौसलाबने हाइबदी सिक्योरिटी लैब्स लेरे हाइलेइनेबो को अदुदा चैलेंज अमने बसिदी आर्मी दा अदु चैलेंज से आर्मी ने सु हम फजना लौगदबने बसे अदुंदी मनाक तक लेरंबा सिगुम का हाइतारे लेट इट बी एनी कम्युनिटी मैते यो वे यो कुकी यो यो मोइगी मनाक तक आइना लेरंबा आर्मी की मनाक तक लेबो तादे आई पंपु दु फुनेबा थाई जायदा गदी हमारा इलाका में आके करते हैं जो तुम्हारा जगह में जाके करवाई दी हाई ने बको नो आदे चल तो अखोई इमाम की जगह तौता दिया पुधगने ने आई सेथा ने बको हमारा इज्जत का सवाल है ना होजिते आर्मी की इज्जत का सवाल है सिसे को आर्मी ने स्वाइन एक्शन लौगदमने खले अदो आइडिया हाई सिनी सी मतंग सिदी आर्मी की ममांग दबु सुमांग दबु होजिके मी भाई जोना युम मनुंग दैनी को कैंपस मनुंग दैनी आई रादी होजिके मनाक त लेबा मपान द लेबदो अदु द सुम इरांग थोक ता थोगे को अखोई मी गंग हमसु फानी का तोइदन को अदो दी एत सेथगदमने बदुंदी हमारा इलाका में करता है मी अमा कम्युनिटी वानते मैते तौरे मैते फु मयां तौरे कनो न तौरे
kuki tara kuki da pu sidi ko puda ka damni haine ai aduga ban ga tawdana khotan tawri sidi ko ban tawse ai na taina taba da moina kotu na mu condemn ga tawdana mu tawe na am so hairi ba ko condemn ka do wai tawri no condemn tawri se maram yam lei ba condemn tawsala da anu di khoi gi mete ye kanon mi na laga volunteer laga phai hai ro moi manung ja ha aduna di moi da army da mu challenge tawri ni army da challenge misunderstanding create tawna ne ba army ga mete ga adu di army da mo mate na chaw mo na condemn tok sele sei da misunderstanding go leine bidam ta ko pha ban mo na pha raga ko tu ga na te kuku ha ga ne mo di ko kuku ha ga ne ko do tribal ha no kuki ha ga ne kuki unity ha ga mo gi do to maming tu so ra tu objectionable yam thina highly objectionable ni aduna si matang si da mo na ban ga tawri kholi ba adigi ga tawri si di mawa lo te ha ga dam ya army su ko army su mo lo ko dum mo gi mogi campus ke menung dagi mi mang ga bu kamaina thoro pe kal ba kan tor de no hojik to am ta changan dam ni kuki de la na ate bu am ta changan dam ni kuki dagi wan te am bu changan de hojik ko chang changol dam ni very stern action should be taken aduga hojik dagi security se masi army na su aina khan ba da ko plan da wani khoi je su ma tha charam do ne ko sida aina khangja ba khale khoi gi channel thing do aina khang mani na ko loi ma tha charam do ni se da ab dagi ma kha da ina cho bo ko sida na ta na chi ma pan du charam ne ba cho cho sing do aduna se sida masagi each and every security che ngasai gate che taw ngodo sia khoin changba matam da ho ai card yeng ni ai gari ni mi kya no changi se ilwe ni every detail is ni phone number so ni kari gari no ni gari number khaktan te kari gari no changi na aduna mitu da chang po gari mi am loi thigala lore ko loi na mu thigala lore changi gari sing do adu chang bagi kangi wari yawum de hai ga di amu chu promo jo chakhi bada karam ba gari chakhi khoki su yeng ta bane ba adu gari ma thogela changi ba do gari du mang khre ko adi kane tu ma mang khre mi mang khre mi du dia ini ai mo ta di kanu taw khreng khale ba adu mogi CSD canteen gi manak ta chang khunum chang ba le ni adu chang ba ya da bra de khang de ko le ma khong da kui le chang da ba adu da di chang hali bra cantonment gi through chang han bra chang han da bra du de khang dre ba adu chang han ba ta di sigi irang si le ma tung da sensitive area sensitive oi ba matam se da adu ba du chang han lam ba ta ga di adu su yam chaw ba lab sama mu oi du ne ba ai ba di ka hetare thabak taw se adu manung da maiti musa su dum leiram doini kuki musa su leiram doini army do na ko army posting oina aina haise ko adu ta di adu gi lambi du tan da di manung da khun cho cho ni hum leiri matha ka 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 lemo khon turen sigi hek lanthoga adugi manakta chalga tueni kano da ka da turban haitare ne turban da dum changa am leibane ba adunga hawai leo bodi changho ne du dong hawai de adu hoji si irang ki taw kan da changhan bo tar ga di then it is a very big lapse and I haije ge ko aduga sigi ban taw ko pa ga si da moina kano taw bodi changhan da ba ami ken to me changhan da ban taw ko di mawal de kar bu changhan do no sia ami no changhan lo damne okay adunga le da mo adu ngasai ki ma ki ko ki jiri ki thau masigi massacre si da nga jongam news saidana 12,000 subscriber leiba WhatsApp channel ma leiram base sigi channel si da ihan hana haiba photo se phangbane aidana national media pun mun report tawre hoji NI investigation gi matungina haiba hoji channel shut down tawgre adu erga di tamo haiba thawdok si da thing channel ba kangu si de adum yamna ifong phong na leiba gi mami ta ba gi pot am khaksu masi da tai tamo kamai yenge masi media se how bodena lo how dinga de gi ko how dinga de gi na 3rd May 2023 yaudinga dagi moigi reporter American reporter su moi Jurchanpur da lerme aduga masigi media management mo yam pala tawgri ba namta ga hai se America da lebido aduga do moigi organization si yam pajan leidana khotna and then especially media coverage si yam pajan tawgre ba aduga moigi sina moina instruction su manong pigi ba ko mi khojima youth khojima na kano se akhoi gi Twitter account hai se haujina X hai dana ko si loi hanga da mani kaina moina gan tawri ba aduna moi gi channel khara da khoina wang ang matam so ying biyo ko jara remark ka thak tana loina ma ko against the mate se remark jara pira kane ba ko ngasi ai national media am so wari sanya du su ying biyo hore nyang moi ngata hapa kane ba duna chat message tha kane khoi thar oi ba ko so they are very well organized as far as media this thing ngasa gi 1000 dai hai lai ba adugi WhatsApp ko to chalang go do se adu the prime mi yang go do moi gi planner me adu me yang go do because photo do thare ni adu di aduga hoji gi photo duga photo nami ba mi duga adu sin nei ba hoji gi group to do photo nami mi yaw do ni
ko aduga yaudragadi mana su ma khangna bam da tharga du khangna ko ne ba aduna yam thuna thari do aduna yaw sik kanoni sigidi mo yam thina advance hoy greba hajiki media management mo yam advance hoy greba mo gi akhoi gi di leite ko mo gi di yam advance hoy greba okay tamo ado agenda si yam clear hoy greba mo gi oh agenda yam clear hoy tamo atopo hang amana tamo handak se handak ki series of events je khoina overall holistic kelly ha batare observe to kan da khoina uwa phang baje abduction ki cases sing si yam yauri abduction si by learning Google Map to location je ekoi location da fixed aura to bani khang de or some way handaki Kamal Babu gi sima haita lai makhong de ma yam toi lak bane ha je already khanga kan dani aduga soft target over civilian sing je civilian sing haita le land kapa yauba ekoi gi volunteer sing na tragana khungak pa or so called any sida lai riba mayam si nata bada atop civilian soft target sing je pick up tauba aduga abduction tauba kidnapping tauba gi potsi ama ilak lak pagi mami ta jiri bang gi thodo aduga handaki Kamal Babu gi fa ki bagi swaida relate to yaba area je tamo leina lobra kamai yembe masi part jiri bangadi ai masidi connecti tawrung do mande ba ko but nature of kaise aduga ai hajage aduga jiri bang da tawki si tawni habagi na taba aduga mogi agenda da dina sigi macha se tawrakan tane akoi maitei gi crowd chine ba yam na khoi problem oi se ko akoi gi nature se akoi crowd ki nature mo yam phajana understand tawe ba ko aduna crowd oi taragadi andolon gumba chapa khopo oi taragadi lot of kiosks is there as far as we are concerned adune ba khoi na media da khoi na sum aina haude hai se ko kiosk to gunu hai se because that is exactly what they want mi mang si phar ko phar kan da moi na pam se kai tor da army gi chat mi thing na ko ta na ha ta army gi chang bu khai na ba phukai na ba da army di kan to dam ni na phur ko dune mo cha ke yar ka da ko di phur ko dune adu gi misunderstanding to create to ba adi adu de creation da da gi kedang hingala da na ko sun do hingala so na kan da mu maya mu chim la ani se da akoi gi sensitive zone da ga mu tong na ni nung thajal ko jan to ba du ma ngasai gi kyo so ibo do ha ta akoi gi ka ha ta mo na pam si adu mo do lo pam do ne ba adu mo na pam ba sing do tong no ha ne hai na adu mo do to ga no to bo ta di wakhan khala to si ha ne ba ko to bo ta di wakhan khala to si ha ni adu ga si ma dang si da ai na mu aina haja do se ne ko yamna deep agenda lai sigi aduna akoi bhapta si akoi gi attitude khar change to si ko ado akoi na ngangi ba kholi ba mayam ji su gyan ta si akoi marup kana oidono si khangsi ko marup si kana oidono let us identify akoi gi koi de help to ko si kana no khangsi si ne ba ai se okay ta final question nang lak so okay mamang da akoi gi especially cookie militant sing na akoi gi moi gi activities se yamna careful oi ba haibetare yamna oibagi mami taeba in terms of mogi any kind of atrocities natragana sugumbagi ai tamthiba mihat natragana mayam ji yamna ekhogi media puthorakta ba haitare public domain yam kana puthorakta bagi pot amko ui aduga the way they are presenting mogi narrative ama hana present rombaji ekhogi maitei na genocide to have bagi pot me yam chauna leirambane ba adui matung da di yam aggressive oiba stance lower crib very recently tamoi koi khana bade yaw ki badani ase drone bombing gumba adu rocket gumba adu then lakhi baje adu abduction and killing adu mayam do sugum baje am toina hojik thogla yeba yamna act of terror se phone ulak baje tamo why sigi agenda se kari gi ne tamo khale tamo hojik put habi but at one point of time ase gi moi di se am ekoi gi moi people sing happy ba khotpi ba adum bagi mayam do in narrative se sagala kana genocide ki natra cleansing gi adu argumental leram badagi yamna aggressive oiba openly ekoi gi ngasagi lakriba moi gi stance kai tamo masi maru maram se kari gi oibe masi maram oiba se moina na expect to do moina action to matam da akoi hoji reaction lai dana khoi gya reaction se adu exactly moina apam do thok tre ba hoji okay ko moina pam bi thok tre ba haibadi halla gula chu yamna kan to do ba khoi chu khara wakhan khanna akoi myam chu wari sanari ko san to ga hadi discussion to do to ri ko myam public to pi ri ko adu do na kai haitara moina masi moina pam ba mak to di yaudre ba moina thoni ba to khoi valley da thoni ba to adu di thon dre ba moina thoni se akoi gi ministry ge samta leita ba ade akoi gi biren honorable gm ge se lokthok ba ade mla ge se tok ba president rule ba election ga to ba ade ge khoi se kios oi ba adu ne ba pa mi se ko that is exactly what they want adu to ba to dana ba ade ge khoi chu gyan ta na ba mayam ngang khu ta tawri dana ko aduna in the bargain I na haraka do se subsequently slowly the nation also will come to know what is happening around ko kama in kari wa to se ba se nation su khang kani hoju su khang ai singai ko and things are changing it and kari hai tara mogi agenda
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ because India is a big country today ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯗꯨ ꯌꯥꯔꯝꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ deep rooted agenda ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯟꯅꯗꯩ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯗꯅꯀೋ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯦꯟꯖꯜꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ 900 ꯆꯪꯉꯛꯑꯦꯅ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀೋ 900 ꯍꯦꯜꯂꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯆꯪꯉꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯪꯉꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀോ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯆꯥꯏꯔꯝꯒꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ ꯆꯪꯉꯛꯇꯕꯗꯤ ꯆꯪꯉꯛꯇꯦ ꯍꯥꯏꯌꯥꯄꯣꯠꯇꯦ ꯆꯪꯉꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯂꯥꯜꯂꯤ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯇꯧꯅꯕꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯆꯪꯉꯛꯏ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑ ꯆꯪꯉꯛꯏ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯪꯉꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯁꯨ ꯌꯨ ꯊꯛꯄ ꯃꯤꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯃꯐꯝ ꯃꯔꯥꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯆꯪꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯔꯨꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯪꯉꯨꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯃꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯔꯁꯇꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯝꯗꯁꯨ ꯅꯦꯠꯋꯥꯔꯛ ꯊꯝꯃꯛꯑꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯐꯩꯌꯦꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟꯕ ꯐꯩ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯇꯥꯃꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯚꯦꯔꯤ ꯃꯆ ꯑꯩ ꯃꯊꯪꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯪꯀꯜꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯪꯀꯜꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯔꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯦꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ BJPꯒꯤ MLA ꯑꯃꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯪꯀꯜ ꯖꯂꯥꯜꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯁꯤ ꯗꯁ ꯏꯠ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯂꯧꯕ꯭ꯔꯥ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯂꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯦ ꯑꯦꯛꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯇꯣꯞꯁꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯇ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯎꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯔꯟ ꯗꯥꯎꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯥꯠꯈꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯂꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯄꯤꯔꯛꯄꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯃꯟ ꯈꯨꯝꯃꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯄꯤꯛ ꯑꯄꯤꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯠꯂꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯁꯥꯖꯠ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯑꯣꯠꯅꯩꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯥꯠꯈꯤꯕꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯕ ꯃꯃꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨ ꯖꯁꯇꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯕ ꯃꯤꯔꯥꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ BJPꯒꯤ MLA ꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯇꯥꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯥꯏꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯔꯣꯜꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯇꯣ ꯃꯗꯨꯃꯛꯁꯨ ꯀꯔꯝꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯏꯟꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯥꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯗꯅ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯗꯦꯠ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯅꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧ ꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯊꯥꯛꯇ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯁꯨꯝꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯁꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝꯅꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯊꯤꯕꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯅꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯂꯩ CEDAW Convention on the Elimination of all forms of discrimination against the woman hainaga leiriba adagi Declaration of Elimination of Violence against the woman gaina leiriba du angang singi leiriba akhoi United Nations Convention on the Rights of Child aduga Convention of Child Rights kaina leiriba sigi ain singsi hariba honorable MLA do madu karimata bhapta daba male malem si ain namagi makhada govern tori malem si mana tawba mana apam mongda tori ba thabak sing se loina mak justify tawba taragadi malem si leiroi malem si loina pom chai khari pu kai loi khani ana lan tawba taragasu magi core of principles amana bind tawgadami lan tawnaribni haidana civilian population da sijinnaba yaba khulai sijinnaba yadaba khulai gaina khaidoktuna thamiba sigi khulai singse sijinnarappa taragadi madu international court of justice da akhoi wakat pa yai aduga adugi makhada war crime kano tawba yai gaina hauji Israel gi akhoi prime minister Netanyahu gi mathakta akhoi warrant of arrest akhoi order thopi dana akhoi phaga da order ga tari se magi ngasagi leiriba kano to marim gi leiriba ain do violate tawraga lan tawbagi tawri ne sumaina malem gi leiriba chatnaba sige niyom niti se masi tawri kangbu sing duna khangraba phawbada even moi ki MLA duna phawbdi adu phawba khanthabiraga wa haida duna masi akhoi retaliation ni revenge ni gaina justify tawri ni gain tawraga ngang busiti I think masi akhoi insane gi thakta akhoina sumaina lament tawba yaba
thak ama lei specially sigi statement sigi damak maina thamjage aduga topa amana haujiki leiriba situation sida akhoi mamang da akhoi valley area da so haija batare ko akhoi nupi singi matang da khar thokhiwa akhoi ujawe akhoi nupi ani akhoi fi thong da na puba khotpa tawkhiba very unfortunate akhoi manipur gi chief minister da gi hauraga manipur gi tongan ba CSO gi leader sing nupi gi leiriba tongan ba mera pai bi gi oro lei mayam je masina loina akhoi condemnation loi tawna khiba ko nupi da du maina ikai khumna da bu phawbudi phane yamna akhoi gi violence situation leraga su phane yamna pena da leraga su adu phawbudi henmali da haina akhoi myam je ngana khi even akhoi su akhoi shamak adu gi nupi da tawkhiba crime du akhoi condemn tawkhiba then akhoi keno da iroi semba daga moina hai akhoi angang sing da tawi madu mayam na pena khite angang da maina tawi ga da yaning de pena khite ba ko ado madu di khudak ta akhoi ge burning situation da khudak ta sport ta thengna ba adu ba keno mane ba adu phawba da nupi sing du phi thong da na puru na hai da ra su amukka kallaga nupi sing du kallaga tek ta kai da amka nupi sing du thadok ta na adu maina tawrami kana ba kharana adu ba yamna barbaric oi ba phajada ba thabak tu toram ta ra su moi myam de ki marakta amukka madi chumde haina mi bigi minungsi ya kan nupi sing du ge live to manghan da live to kallaga su amuk tawrami ba adu somda iroi semba gi dom da tawkhiba du ma dia khoi khudakta akhoi keno oi gre ko khudok cha da ba oi gre ko si khudakta thokhibani sige matung dagi kol vladeta nupa macha amaga akhoi nupi macha amaga akhoi higher secondary tamba nupa macha ang nupi macha phara matung da kol vladeta hatu em kol vladeta hat pasi masidi yam thina akhoi gi phajatre ba sige pochide kol vladeta hat pasi kamaina justify to doi no basibo phara misam ni khangna misam mayok da lan phamda natragana khudaki sudden provocation da khud thana bada sibudo sinabudo madu phawba nupi da sokpa angang da sokpudu di madu phate na tawna lai ngai kansida phajana gyan ta na pharaga angang ni khangna nupi ni khangna phajana gyan ta na hatkalak pasi sigumba makhalgi situation sidi I think they are frustrated now why frustration later Later situation sila moi ki wakal si kaino maning yam halabra do na moi si afang ba eta adu mai na khan bagi mong lakhra bra kali no moi na khali wakan je akoi na pami di lan si lei gre ba lan si violence si lei gre ba yam nungai te ba thokre violence koi bot communities da akoi masi heartiest appeal ne ba akoi violence lei gre haina aina ningba madugi mapa do madu yaudri phaw violence to khini haibagi wakhal sidi akhoi munna khanthar rakanda masida tongja gadap che violence mayok na riba community sing asi natte akhoi lamdam sida leiriba akhoi population si natte akhoi mathak ta choi chang ollaga sanariba akhoi kanoda marunda hidden agenda amagi makhada masi shatrangi po sinba tawna sanaba kangbu ama akhoi mathakta leiriba maruena delhi da leiriba kangbu singse masigi tongjaba oigani haibase masidi akhoi gi lamdam sida leiriba adumba tongan ba kanglup ki ru singba singna akhoi realize tawminaraga akhoi si amuktang di akhoi gi tungi future generation se masi akhoi tekta kaidana panminnaba yadanaba hingminnaba yananaba akhoi gi principle amagi makhada akhoi punamakna yanagadaba principle amagi makhada hingminnaba yananaba adum bagi wakhalon namdang tang halak sena akhoi di si wafam sida akhoi adum ngasi phawba akhoi si wafam se tawga luxury bani angkal matang da ino hangam da hangjening ba se retaliatory act oina ikhun utaraba hojik postmortem gi report da laiba autopsy report da laiba mawong sina kari komba paukhum amana pinaba amagi paukhum amana pinaba gi mawong da sum chatle na khanda ra di sina lege do pantung ji karai da no sini sina adom sigi cycle of violence da hena tamthiba hena ludaba hena hinchai tambagi lichat sajat mayama sum chalakpa yabi oichokpu leina lobra kamai yingbi masi koina yamna koigi aranba koigi kenoma koigi strategy ma aranba wakhalona ma koigi
इचिनाव कुकी सिंगी लुसिंग सिंगी माइकई द लेरब्रा है क्वेश्चन अमा कोई फिल तौर मरम दि कई है का मोगी MLA की थाक लेबा लुसिंग अमनगा अखोगी मसी रिटालिएटरी एक्ट नि है जस्टिफाई तौननब होनारपसे सिदा वहांग अम थोरै मरम दि कईनो अखोई लेरिबा अखोगी वायलेंस सिचुएशन से मसी सेंटर नदी मतम सांगना अखोई मतम खरा सांगना लेहनिंगबगी पोतो अखोई ममी ताएबको मेरा करीगिनो अखोई हाई कांदा अखोगी लमदम सिदा लेरिबा अखोगी कनो मयाम से अखोई तोंगान तोंगान कांगलुप की मसागी मनिंग मखा तमजबगी नत्रगा सेपरेटिज्म बु ओरगासु तोंगान तोंगान मसागी ओइबा अखोई हौरिबा इहौ मयाम से मजे वंस फॉर ऑल लोइनमक से मसी अखोई मचेत फ्रेगमेंटेशन होइना थुगाइरगा सेंटर दा लोइना सेंटर की कनो पाइबा खोंग पाइबा कांगलुप अमा ओहेल्ला कांदा मसी मतिंग सतुअगा थमननबा सेंटर की अदुंबा एजेंडा अमगी मखादा अखोई की लेरिबा मियाम से मतिंग से मपुंग फाना सत्रि फावबा अखोई वायलेंस सिचुएशन से अदुम कंटिन्यू तौरगा लेहनिंगबगी पोतो उइयेबा मसी उरei से कईगिनो हाय कांदा मोइना खुदक्ता पाइखतपा याबा मिराज कॉम्प्रिहेंसिव ओइबा एक्शन प्लान से अमता पाइखतपा उदेबा security की measures था मैं हौजिक थाजल हारिसिचु अदम थाजल लखरे हाइबा खक्तनी चप चाबा comprehensive ओइबा एक्शन प्लान उबिरब्राबा मैं ममांगदसु security मैम संग एबा दु comprehensive ओइबा एक्शन प्लान दि उदेबा अखोई मफम सिदा अखोई militarize तोक्सन बिवानी अखोई मफम सिदा military zone ऑनथोक बिवानी military zone ऑनथोइसे मागी regional केनो द माना तौनिंगबा मागी तोंगानबा अखोई की military capabilities मैम माने तौनिंगबगी मागी तोंगानबा मखा ताबा तोंगानबा पॉलिसी प्रोग्राम मैम लेब्रा अदुना सिगुंबा सिचुएशन सिदा खुरोंग चाब लौरगा कंपनी मैम थाजलागा अखोई मफम से मिलिटरी जोन ऑनथो थमंबई वा ओइना तवी खुतक्की ओइबा इमीडिएट ओइबा अखोई मी फारगा पुखिबा मतम सिदा अखोई मणिपुर दा लेबा अदुमा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मखादा लेबा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की मखादा लेबा अरे तोंगान तोंगान बा कोई पैरा मिलिटरी यूनिट सिंग अदुगा स्टेट की फोर्सेस सिंग से कंबाइन तौरगा हाइरिबा म्यू सिंग की मतुंगदा भारत की लेरिबा तोंगान तोंगान बा इंटेलिजेंस यूनिट्स की अदुगुंबा हाई सिंगबा मयाम दो मदु खुजु खुलाई म्याम दो सिजनरगा आसाम मोम द लेरिबा मिजोराम मोम द लेरिबा दुंबा कनो म्याम से डिफेंस की होम की लेरिबा कनो म्याम सिना फजन तासन खोमजलगा हुजिकी हाई एरिया सिदा अकनबा कोई मिलिटरी क्रैकडाउन अमा तौ याइना मी फारा पुखिबा मतुंगदुदा खुनक्ता कोई कॉम्प्रिहेंसिव ओइबा ऑपरेशन अमा पांथोकपा याइना अदो पांथोकपगी यामना अचौबा ममी तादेबा खरा तौरे हाजा तारगसु मतंग हंजनिंग वहांग अमन ngасagi mamang ki khu naked parrot ki matang sida all the people have come out including the chief minister of Manipur haide loina haidare come out adagi even yung kai fabu thugai ba yaukhi madu chene haba mi sing se makoi sing se phaba pun ba tawda kanam ta thing ba pun ba kanam pi ki de haba tare now when it comes to the lives of 6 innocent civilian moi taruk की ओइबा हजिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट जे ऑटोप्सी रिपोर्ट जे ऑलरेडी दी नेशनल मीडिया पुनमक यावरे हजिक टाइम्स ऑफ इंडिया द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस एवरीवेयर मसी लोइन पब्लिसाइज तौरेबो हजिक नेशनल मीडिया की डोमेन दा ला अबने बसे अदुगा ऑटोप्सी रिपोर्ट की मतुंग द मणिपुर करी सिचुएशन ओइ हैबजे नेशनल मीडिया मयाम डिबेट सु सिंग्रेबा नाउ द क्वेश्चन दी कइनो है का नन ऑफ द सेंट्रल लीडर हैव कम आउट हजिक फावो द कनाम फावो थोलक्तरी अदुगा public condemnation is starting from the Prime Minister of India, starting from the Union Home Minister, kanagum am from the public condemnation tawdri about jikit kama ying adudi akoina obviously akoi uredana from the beginning of this violence ki starting gi timing du dagi ngasi phawda akoi gi lakhriba singse akoi loina masi amtak phajana analysis torga one by one step by step akoi yeng sebako अखोई मसेसिदा भारत की प्राइम मिनिस्टर ना अखोई वफम अमा अनि फोंदोखरे हाइसे अखोई इसिदगी तोगान तोगान मखोई इंटेलिजेंस यूनिट खरना पीबा रिपोर्ट तो मदुदा युमफम ओरकान वफम खर फोंदोरपयवानी अदुसु नसागी नुपी अनि नेकट पेरत की मतमदा अमुक्तंग फोंदोकपा अदुगा कन्ना डिमांड तौरकान पार्लियामेंट ता अखोई सोमदा वाहंग पोहंग तौनरिबा अखोई केनोदुददी पिरमदबिदा लोक सभा दा पिरमदबिदा राज्य सभा दा मिनट तरु की केनोमा पिरमगा अदा मरु ओइबा सब्सटेंशियल ओइबा ऑफम अमता करीमता हाइरमदना अदुम थममे हाइबे वानी कत्ता माइदु सिग्निफिकेंट ओइबा केनो नते प्राइम मिनिस्टर पीखरेदा होम मिनिस्टर लागा सिरा
Home Minister masamang nangangamba statement singse self contradictory oiba adu statement me ama series the lakhi bagi pot uredna ari India gi external and affairs minister na mapan salaga pirubna statement lama Home Minister na pirubna statement lama ari ate ate losing sing na pirubna statement lama main malama tabajat na tieba adu na masi kari no hakanda moi gi hidden agenda do sesiragi ifong phong na thore ba koina moi da political will laitaba अखोई प्रजा सिंगी मरक्ता violence थोले मसी लोशनन बा अखोई immediately अखोई law will take it on course of action तो मधु अखोई तहोगदबनी हाइबगी अदुबा political win government की वैबा security establishment सिंगी माई तोफम थोकबा थबक सिंग द timely initiate तहोगदबनी हाइबगी अदुबा will से करी उरी केबा सिदा अखोई फोंग फोंग न उरे मबांग गांगरगा लाकपा अखोई लमदम सिदा geopolitics की पोत अमा मखोई फोंग फोंग न सानरा लेरे अरुगा नॉर्थ ईस्ट सिलेशन लेरिबा कैनो मैम से कांगलु फ्रुप मैम से फ्रेगमेंटेशंस मैम अमा थोकना थुगायरे खना ननब होना लेरे से मतांग से मिराज अखोई जा यम मखाता ने एप्रीहेंशन लैयबा को सेंटर की सुब थौसिल सिना मखाता ना अखोई विथिन द मैते जम खना ननब ग सिलक तोय जाला within the cookie issues khanan na basilaka doira natraga maitei and the cookie kano nagagi mark the khanan na basilaka doira maitei and the pangan gi mark the khanan na baga makhata na silaki doira moisi khana nanaba sin bagi adugumba kainoma lisang sina khana nanaba sin bagi thausilama khak leyaba solution gi part ta sulak lakte bo hujik phawbuda karib ta leite solution gi part ta lakte bo peace talk natragana akhoi party singa tongan tongan na wari sanaba hari se immaterial ne kai nai kanda sidai sida akhoi ki ain kind of weaponized to raba du mamioi sing tu gi mathak ta kari gi no ba crack down to tri ji phawa kari gi no ba kemo fake shela ga sidai sida sali si karam ban la ain na karam ba keno na justify to raba no ba ko si yes militant group sing mai magi akhoi keno magi makhada ain magi makhada ceasefire tawraga lakraba berek tal leikraba kedo khrab singdo mai mil mai magi keno du ground rule du makhada leiba khotpa togan bani adusu ground rule phajana ngai bra gakna leiri bra kedo bra ise government na masi keno government of India na masi phajana actively masi phajana keno togadam ne supervise togadam ne monitor togadam ne ba loina maksi weaponized tawraga free hand thadok da thabaga aragi कनोदगी फागलकपदा नहानगी मी 38 फाबदा अखोय अदुदैदा मी 38 हाटपदा मोइदै फंगबा खुजु खुलाइ सिंगदा इंडिया गी कनो सिंग खुजु खुलाइ म्याम यारमबगी पोट लाइसिनेबको सुवाइना यामना अखोय याम अनसर्टेन ओइबा अखोयगे प्ले अमखक यामना अखोयगी कनो मखक मसेप लोटलगा सानबा अदुगा इफोंग फोंगनदि मियामना तौथोरैबा थबक सिंगसिदगी सर्कमस्टेंशियल ओइबा एविडेंस दगी एनालॉजिकल ओइबा एविडेंस दगी मियामना येंगबदा इलाइ लाइना अखोय उरबा अदुगुम वाफम खरदि कैनो आइकांदा सेंटरना नाकल अनिमक्ता अखोय फ्री हैंड थादोगा खन्ना हन्ननबा होटनबगी अदुगुम्बा पॉलिसी अमखोय इफोंग फोंगन उइ याम सेंगना हायरकांदा मसी अखोय लमदमसिगे मियाम से तुमना अखोयगे मियाम सिगी जनरेशन से याम थीना सोखौगदबा पोट अमखकनि लीला अमखकनि नमसी अखोय चपचाना सेंटर की पॉलिसी से सेंटर की लांग से मसिदा मसिगे अखोय अंतंग नानथोक चहौननबा कुकी लुसिंग बसिंग वखन खनबा चुमे मैते की लुसिंग बसिंग वखल खनबा चुमे अखोय लमदम सिदा लरिबा नागा की लुसिंग बसिंग चो वखल खनबा चुमे आदो सिरेसिदा अखोय कांगलुप फुरुप की ओइबा मिंगदा लेपाक सेमबनी आईगी स्टेट सेमबनी यूनियन टेरिटोरी सेमबनी नत्रगला होमलैंड सेमबनी हाइना तौरिबा मयाम छे मसी अरोइबदा लोइनमक अखोय विक्टिम ओइरकद्रा हाइबसे मसे मुन्ना उतंग हन्ना तिनजोलगा खन्थमिना मतम ओइरे अदुगा लोइनना लमदम सिदा अखोय तंगाइ फदबा कोएक्सिस्टेंस की कंपेल सिचुएशन लैरबा तना थानबा याररोइतबा हानदगी कोएक्सिस्टेंस तौमिनरगा लाइबा कांगलुप फुरुप मयाम से मसी peace and harmoniously हिंगिनबा याननबगी अनौबा वखलोनमा अखोय माही अखोय मसेन पाउ फाउनरगा तोंगान तोंगानबा मवोंगदा फामिनरगा तोंगान तोंगानबा लायरदा फामिनरगा पाउ फाउनरगा अखोय योइबा कलेक्टिव ओइबा विस्टम ममा सेमकलगांदा सेंटर की पॉलिसी प्रोग्राम से मसी अखोय डिफेंड तौननबा अखोय अपुनबगी ओइबा माइंडसेट अमा सेमकत हौरद्रगदी सेंटर मचेत सानरगा कांगलुप सानरगा लोइनमक्ते इनसेक्यूरिटी से क्रिएट तौरेबा मैतैदसु इनसेक्यूरिटी क्रिएट तौरे कुकी सिंगदसु इनसेक्यूरिटी क्रिएट तौरंगमने खाली
naga sing ju insecurity create torong mani naga sing ju cookie dagi insecurity feel torong mani valley da su makhoi gi kai gomba akhoi chapchana makhoi thajaba leitaba adu gi wakhal makhoi da leram gani in the vice versa makhoi da chole amaga loin insecurity create tong nareba valley da min nariba pangal ma sung maitei gi marak ta su issue macha da akhoi gi thawina aina tawba yaba aina kano tawba yaba paikhat pa yaba aina loisan ba yaba ain gi makha da paikhat ki ga thawak sing se kanglu phurup naina ngangna bagi wakhalon ma khoi hek lai se masi se asi insecurity create tawre bani ana sigumba thawak sing sina aroi ba resultant ta akhoi lamdam se masi kanglu phuruk mayam sigi loiba naidaba matam khara sangna chatkadaba termoin matam khara sangna chatkadaba adumba volatile situation amakha hinghallaga adum thambagi adumba wakhal amakha center da yamna clear waina leibado akhoi gi miyamna masi realize tawba matam thank you very much tamo hoji fawda leiriba central government gi hoji CIP ki company mayam thazalakre aduga ekhoi gi mafam sida parks and operations adagre haiba ekhoi gi media report mayam madi lai tawda bu tamo gi meeting da as a journalist moina kamai nu ui hoji leiriba government of India gi response aduga tamo na khanbada hoji up to the autopsy report better late than never thenge tawda bu autopsy report sigi matung da di at least the central leaders should come out and public condemnation nama thambam thoina khanbra tamo kamai yingbi ka tamo no very much that is a need but thamban thongi chepu sapu bu kaina ba yeibra haibdo hojik akhoni ham samna haning bam lay Miraj Bharat Sarkar si hoi sigumba tahi daba wahi daba thodok si sigi mamang da thengkhang ka rak thokre pakhang macha amaga leisabi macha amaga kumbida low sudana lawgi khuda khomna leba nupi musu mu kaptana sigre sumba sikakta natre mamang da mayam ma thokre ko adubu thokre ba thodok sing sigi marakta handak ki jiribam da thokhe ba thodok sidi aina mapa ma oina I as a human being ko ai samakna sum khanjaruba matamda adukki matik nungaitaba pendaba even angang sing du bu pokpa mapa du ngauksat na dana lambi sorok to bausat le haidana dumaina mi na ngang na ba suyawi ado tamon haining badi aso yamna tamthiba malem prithibi da leiriba mioiba khunai amatana amagi mayokta sathadaba thabak ama manipur da chatharak basida chathara iba kangbudu adugi mathakta karigumba action amatana laukatana leiba haibase akoina saisida hangningbu wahang ama leiba Bharat Sangbidan sigi manung sida aranba toba cookie sing sigi mathakta dandi piba yaba Bharat Sangbidan gi manung da aina amta yaudra Bharat Sangbidan se cookie gi natabra cookie gi di chandrabra makoi gi mathakta miyoibagi mayokta sigumba tahi daba uhai daba mayam ma tawra bababuda makoi gi mathakta dandi pidana leiri bisina di Bharat Sangbidan gi ain ji gi manung da cookie sing gi yaudra haibase si miyamna feel tawebako sai matang sida Government of India na Manipur Sarkar na tawgadaba thaba khara tawdadana layeba karigi no haita di Delhi da some few days back matam khara gi mamangda akoi gi Manipur gi MLA singa adagi Kendra Sarkar gi mehut khara ga adagi koki gi MLA singa wari sanani haidana mifam mama pangthokriba mifam du da journalist singna media person sing na hangba matamda koki gi MLA tara du da hangba matamda na koi gi mot kari no sidaita no na kari kai no thamga do ribse haiba matamda moi di keno ne adagi di UPF ne keno ga UPF kana moi di furnish to giba moi gi hana thamgiba pot sing du da moi di dom stick tore moi gi MLA sing du gi oiba top pa moi gi tongan ba mot leite dana adum pitokhrabane haibadi Iran tholiba violence tholiba hingsa tholiba mihan mapud tholiba lebak sibu kangkhong chaheliba Bharat ki jati gi machu ahum gi phiran sidaida singna dana khongoina dana thabak tawraiba kangbu singse asi bauksida makoina kariguma mata tawrakta ba haibase it is a very unfortunate for us
akoi yam like tea baneva. Not only to us. Hojikti sumaina lobi Cookie ge MLA tarasigi matakta. Makoi ni pigi be statement dugi matungina. Akogi di keno lalhoba group sing aduna sabgat ki ba point sing du da koi de dum yazare moina togi bado dum tobiro na hydocrabaneba. Hydocriba mi sing adugi makha de leiba mayam sing aduna mihat ipun se siyam na miyo bagi chana lonchet ki wang bada taura basi bawda tumina leiba ngamdrabaneba. Tumina lai thok lai rabaneba. Tumina lai thok lai raga dinga sagi moi lalhoba mayam sing du sogal leiba MLA tara du matakta why action say why it is not being initiated by Government of India or as well as state government. Ainji mako ki matakta kaim to panana ba ail lai trabraba. Masima adigi suspension of operation de lai ba kangbu sing se masi mako se karam bano asigumba thabakti tawba yade na haidana moina sign tawnaba matamda condition mayam ama thamlagi budugi wang malana thabak tawra akan da makoina suspension of operation da leiba kangbu singsigi matakta Government of India dana ka koina karigumma mata tawda dana ka leiba sidi ko lamdam sida leiriba maitei haiba phurupse masi atamnana adu atamnana. Not only the cookie waged the war against Meitei community, it seems Government of India, hoi chume, Colonel Santina Habiram Bakrale, Akoigi aseng ba marupti, mana mentorum bibdo, Akoigi aseng ba marupti sakti leba kangbudu, Akoigi aseng ba marup, oize habani. Oigatoba, Sarkar dugi mayokta, Meitei sing sinata, pangsao the south and a pangsai the side in the lay habani. Chay bedina tabrain kale. Kaiginoida, she on the waner aba, she on the mihat mi punto toktana, she on the ting tana woiba, maya mamagi, mikap mirao kolna talaba, Nasibu young ne pritibigi, hang ba atiasida, manipurgi mikap mirao kol say, I own a line of powder money, lao, chalam ganeva. Shimba mayam say Manipur da Toksabo or so America da tare, even Japan da Korea da mayama se tarabaneb. Oh, Manipur da Sumba Taudoxe Toina, Sumba Kanguna, Sumba Zati, Sigi Mayok da Sumaina Satay nine na Masi mayam open no rabaneva, mayam punama loine aware Kanga da neva. Masigi Hasan Toriba Kangbu se BJP or so karam kamba personality na Masidi Tauribano habido, Madu Irailina, Nasidai political personality tugi, Magi, Matik Magun, Magi Haitoi sing to Mayam sing say, Sagi Matang si the Pritibigi, Mipum Kudimaxina, Mizert over Horeba. Karamba political leaders in Tune, she on a to about the silent spectator or in a 2 many young Duna lady was say, Karama Makalgi Mu Benone, Karambaras niti dol none, Hibasi, Pritibigi Mayam sing a sina, Masidi Makutepa however. Sai Matang is the neighbor, a coin, Yam Pendrise, Colonel Santina, Habiram, but I am Chumbakrale, I know Suyazaning Bakwa. Masi a koi Kitangdi, Yamna Babta, but Chumbrain Kali, Kongzanga Masansan Bamatamda, Tadi Habidinate. Pena the bagi, Nungai the bagi, songing bagi, Patabangam deba, Aduguma mayam sing aduna mang tarakanda, Todoxi Tolapangactani, Karana would depend no, Tamosin in the layo have Siabanate, Tobudabu, Hosiki Tankaksida, Yamana Tamzaning Mort Amakale, Hosik Myanmar si Adukimatic Irankale. Myanmar sigi, military junta government sigi, Moina Palamba, Ayamba. Acho asoba sohor sing se masi ngasidi lalho singi makuta loina leigrabaneba Myanmar da lalho ri ba kangbu singi di semi final change dan moidi harau tun kukapi kap tan leigrabaneba madugi mawong amada Manipur da leiriba kangbu si maitegi mayokta amna tamthiba thawong satharaiba sarkar established authority magi mayokta challenge toraktana akogi union territory pigdabani we must not live together with these Meitei people we are compelled to be separated from them akoi makoi de tongana tagadabani kaidana hairaiba kangbu singsina ka tawraiba singse masi akoi su khara khanbati chumme ko chumme habadi nomai kaktana bomb kaktana lan sokna rubuduna taba some people some philosophers say the world is not built by brick prithibi se check na sabana te hai sigi jangsar jida tamona isam samna yamna te na sidaida haningi badi atai kaim na te Ching the lady ba cookies in Zina Tampaksi Karai Kangdana Irang to on Besepame. Numit couldn't Irang to on ba
amaga phunaba amaga chainaba amaga hunnaba ngangnaba madadigi mai thanaba handakta akoigi jiribam gi thogdok tu dagi penadraba mayam sing asina machi da hongnaruba tawdana thamoise phataba ngamdana horakiba irang mayam amana kanagumba representative mayam amagi elected mayam amagi yum kai amangata thokiba do makoina intentionally tawgedana tawrumdabdi tarumgani habidi khande pendabaduna mang tharaga tawbani na khalle asigumba thogdokse masi thokraba matung sida kuki gi leader sing sina chingda leba kuki gi leader sing sina hayaba kari haina haige da akoina peripheral area sing sida jiri bam gumba aduga kuki ga thangnana laiba sugunu gi pareng degi hauraga bisnupur district ki jaga sing la aga imphal east ki yangang pokpi asaibo ade imphal west ki koktruka senjam chirang sekmai sai ka sida peripheral area sida sumba thodok se tattana tholaga kari haini khogi amuk lep amuk taw raga sumaina sum irang ji thol le raga imphal sida akhoi masen je phugai na hanba chekhaina hanba nuksina handaba irang tholaba hena awaba pibase masi makogi one of the pandama makhakne ba mogi cookie sing sigi masi khangna akoi thabak tawba phai habaduni ba ngasai gi Colonel Santina haipet min to biramise chume man hairambada yam phajaba ma yawi kotuna Miraj na so habigre ko kotuna hayeng si pung tara ni thoigi kangpokpi gi area da shutdown tawre harise taseng na masi kamal lasram kamal babudu phagi bagi nungai taba phongdok tana tawbadi nate it is a strategy makoi gi di masi lalong ama khakne ba kari no haita di under the nose of mountain division 57 mountain division gi under their nose hek naton sumang du da thokriba thodok se masi atam nana kuki kangbu sing asina army gi premises ta army gi camp complex amada siguma thodok se tholaga maitei ga army ga se tora tuna atom ke matik sathi ni yengthina hange khana hange phuna hange sauna hange habne ba madugi lambi amada ne ba moina atamna tawge na tawraka na ngasagi 57 mountain division ki complex manung sidagi khoigi kamal babu fagrese aduga somna kanda kotu na tawrai sidi amo akhoigi phagirba mido madubu nungai tabagi na no need for condemnation moina condemn do bagi darkar laite ba adugi mahota moina mido nuksibo ragadi noina phari ba mi sing do thadoro oina moini phapajana tawre rakanda good faith amalai ba positive outlook amalai bo orta de ipong pong na thola ga dumain highway hai ba sidi taseng namak cookies da Indian army da makoina mai chubane ba mai chubani aduga Indian army na khanga da ba masulai sidi it is really insulting Bharat ki khwaidagi chawraba lemjaningai oiraba adukki matik mipum khudimang na itihas ta sakna sonadana lairaba akanba sakti moriba Indian army se handak kuki thawong sina Indian army di kaiba pibane ba kari noita di masi defend to bane ba noigi manungda noigi premises manungda noigi complex manungda the thing that we could do it is sound Nangi campus manungda akoina sibok to bunga mi habado ulabane asi moina concept to rakanda madu without delay sumpan pandadana madu gi da makta answerable oiba pot mayama madi masi tawbochi phajana yarabane ba masida makoina kaisu khandaninga oidreba Bharat ki Indian army hai Supreme Commander in Chief Bharat ke Rashtrapati ke makha dalai ni ko masi Rashtrapati bu masi mingchat thien ba Rashtrapati ki makha dalai ba chawraba sakti leiraba Indian Army Force bu sumaina moine ikai piruk khumale ba sidi yadena haiba se leiriba mafam sida mountain deep asida leiriba geo sidagi yawraga makha pawda leiriba singa sina madugi da makta tawbam maitai nuksiba nuksidaba wanite moida tawramiba lang tha amiba madu khanga kanda mogo ding saina thabak tawba yarabane na khale ajina sida yamna thuna Government of India as well as Manipur Sarkar na ko suspension of operation to leriba kangbu sing duki mathakta
भारत की लेरिबा आइन जी की मतुंग इन पिबम तोप चैराक तुदी पिबम तोई भारत संविधान सिदा कुकी द चैराक पिनबगी आइन याउदे हाइबा लेरगना मदुना अतोप वाफम अम ओइग्रे अदुगा एमएलए सिंह सागी मखोई सिंह सिबु सौगलेबा एमएलए तरादो मदुसु करी हाइजिगे मखोई मथक्तुदसु तोबम थोप थबक खरदी मणिपुर सरकार नसु लेरिबा मणिपुर विधान सभा की स्पीकर नसु मखोई मथक्ता करिगुम खरदी तोब यारबरा हाइबसे खल्ली थेंगदमलेबन लवी को मसदैसिदा भारत की संविधान सिबु इकाई खुमनदना वासक लौब मतमदा मोइना तौग्रिबसिंगदो मदु पूरा गेम अम ओंथोरे अदन तामोना थमजनिंग मोती अतई कई थोदोप नटे ngसाई सरकार अम पाले हारगदी सरकार अम लई हाबदुगी मदुगी तौबम थोपा पुलिस की आइन की मतुंग इना लेबाक सिगी आइन की मतुंग इना मरा लेबा मीसिंग अदो मदुगी मथक्ता तौबम थोपा थबक तुदी तौबदो मदु तपथरबरा हाइदना तामोना अदुमाइना फील तवे ओके तामो याम नुमाइसे याम नंबरी चुम्बा तोंगान तोंगान बा मीटिंग दगी येंबा हेना कुपथबा खंदना ngai ओबो फमयाम सुपोंदो पेदी थागजरे तामो बो लोइना Notice dialogue की ngasi ki thamji ki topic post-mortem report of JIRI massacre have visited sir abi ki ngasi ki expert ching starting from senior journalist amo sabung Birendra amasung renowned social activist president AMMOCOC SM Jalal uncle loinana tamo Colonel Santikumar punong bo mo thaga cheri ka khun bu cheri loinana ngasi ki program se hubudi loi fmi yang tapi ki manipur me bom kan thaga cheri ka khun bu cheri me am thaga